pýpe ha py'aguapýpe hi'ãntepeche jotopakaria. Oime'ãmo ñande py'atyãimi mba'ehinakena ko árape ñañeha'ã. Ñamoĩ umi amymba'e ñandejarapópe ha ikatu hag̃uaicha ombohegui ñandepe ñande quebrantope ñande py'apy. Kua'ã veces a considerar semieve nendive el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 39 y 40. Ya ese de manera ordenada ya vamos a ver catu. Jesús mombe'u chupekuéra ko ñe'ẽmbojoja pe avei parábolas de comparación. Peteĩ ohecha'ỹva nga'upiko ikatúta omboguata ambue ohecha'ỹvave. Peteĩ síope ikatúta oia otro síope. Ndo'amo'ãi nga'úpa mokõivéva peteĩ yvykuápe. Ndo'amo'ãi peteĩ pózope en todo caso. Ha he'ikuaave Jesús. Ndaipóri temimbo'e ko temimbo'éhina seguidor de Jesús o discípulo. Ndaipóri temimbo'e mba'e guasuvéva imbo'eháragui. Ndaipóri peteĩ discípulo y seguidor de Jesús ha'e tuichavéi maestro-gui. Ojeheko mbo'e porãrõ ha'e ohupytýne hemimbo'ehárape. La ndehache jareko peteĩ modelo la ñanembo'ehára ne maestro. Ha ha'éla ko'ápe he'ia ñandéve ikatúnepiko peteĩ tapicha hesatũva ohecha'ỹva. Ogia otro hapicha ohecha'ỹvave. ¿Acaso ndo'amo'ãi hikuái yvykuápe? Hakuaa kotéma ñandejáva ampliamiento ñande ko'ẽrõ ñañomongetamiento hakuáre. Porque ñandéko pe es importante ña reflexionar. La mokõi sí oñekarãma ojopóre ha'ekuéra ojoitýta posiblemente mokõiva yvykuápe ndo'ẽ la yvykuápe oñepysangáta ho'áta ojegolpea hikuái. Entonces mejor ñande antes que ñañekarãma ñanderapichapo ñaisãmbyhy hag̃ua chupe ñañeha'ã ñandera'ẽvoi jaguata porã la ñane maestropóre. Ñañekarãma la Jesúspóre ha ijykéngo ñande aprender estas dos lecciones ñande. Mansedumbre ha humildad ñañemomichĩkuaáta ha ñanemánsota. Ha umi ñande ijapóramo ñande ikatúta ñaisãmbyhýra ñanderapichápe. Porque de lo contrario, ikatúta jaguerahasére ñanderapichápe, pero a lo mejor ikatúta jejoity yvykuápe anahi'ãi ojehu ñande. Así que se angirũ ñañeha'ãkena ko árape ñañekarãmante ñandeja Jesucristo póre ha jaguata ijyke rehe ha ni ojehu ñande ko Jesús omombe'ua ñande ko parábola. Ñañeha'ã jaguata ijyke rehe vy'apópe ha py'arorýgui. Añoaguasu ndéguara ko árape ha terehasa porẽ. Komarandukóva og̃uahẽndéve Radio Nuevo Tiempo rupi. Reikuaave hag̃ua ñandejára rembiapo'ukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epy porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.